Dahito nga kantakat ko na nga nukuma. Astoy gayam tibiyag amu kaulatan akilaat awan pilpilyan na ngaidat ubing natangan matay no chimpunan isu ako nadanga magsagana unak mat aguray paydayta bidot gayam ti pagarup ko mabayag pa'y ni patay lukumaing pangag ko dagiti nagministro lukumain awat ko di ko nara Kristo lukumamay subli di na palabas naliklik at kumatipog kamrigat pagbabawyak ti pangedeng ko adu at chimpo ti sinayang ko muamukla kastoy karigat na binatik dagiti mangas kasaba lukumaing pangag ko dagiti nagministro lukumaing awat ko di ko nara Kristo lukumamay subli di na palabas naliklik at kumatipog kamrigat naliklik at kumatipog